Saduanya ya iseng satuan bapuni sing adolenan tuah abesik pesan bapu ngelah satu jangak tuah ini ngekadaya mapisa Dewa Ratu Agung setade ieu ngabuk kena culik sakewala pengenane merubuya dharma mamane kakang kama dadi kena iane corah kekaput yadin kabetiting keng kebangkesan jening gampil katake apang sida meka ligang to keto duak jening ieu cangak pangasida ieu mapi kolih kabetiting pesan akal kengkeng jeban ieu lakar nglegahang daya ngawit bapa manut kuara na jening luwih mustikan bapune dua ini jani wali kadi mewali-wali pidekat bapune marep pidekenang dewe jangak sedang kami ngelantur dadi satuan bahwa jangak sedang itap pepesan yang pilang tayu engken jani benemadaya nada dikene yu pobisip di sejeroning kenah ieu ni jangak nah jani kengkin ben ngelakahan dayu payune pangsi dengenanin bene apa bakat apang sidetlah beniane ada dini di tengah telaga ni pakat bendewe kingawi wenangan di telaga ni apa suireh kelingah pesan telaga ni mbene dalam karura kabinawa pesan bene liu pangasida yetlah pangasida yararat isin telaga ni sekabede sadino awake angama nanging atat dia sekebedikan sebilang wai lakar amah toketo kenah ieu jangat jening melayani ku
pipilan pesan dayeune pangasida ngenanin pangasida mikolikang jani ngama maluatu kangwang malu dheweke waluya kadi mepuase tengkak jani gelak-gelekan pasti gelak-gelekan ngaledi tongos lena paling bagus jani lenan bener mepalikan dini dipak-pak nih dijeling-jelingi nah yen sing manpe kangwang batas kata bene apa ngetusing tahu paling bagus jani udang putih jani jemak pangmerupa bener dharma pangmerupa bener sadu lenang jani mepalikang pangdaya tahu alusen ya manuka nagih masih busan gede tekain beniane ada di telagane ditu kalajain satu panggil kasayan boh kabade mustik ya sayan tabang gauk katin kal sekebedikan yani kal desek-desekin sekancan bene pangya sayan boh pangya sayan tabah teken dheweki yen sumber boh kemakajan dumadak ada suecan widi mawasana ieu nyidayang boh bene ane ada di telageni gampang jani ban ngajuken nah kalau ditu gampangan kenyongkok lakar ngejukin totonan kepaon nusuk ke kambirip apa dia seke pedikan desing nyidayang melekokang ngolol tu mekejang jani kalatet kal sekepdika keberang johan mundur di subane atap teken tujuan gelah iya sekancan bene dori lakar kekebaran johan gati kala ditu lakar ke paragata itu maraya tada kala ditu yo lakar ke bakse di je mahan lakaran singsean di kala ningiraga ngeberan kaget ada nyen pakaian ditu dialasi kenyer
cening pianak Bapuy Dewa dong disubani ye peragat ngilbilan dayu payan ye cangak kenyir ye mesebang kedek sing ada aja ngomong bungkar ye kedek di dia nah gitu cening tingkah cangaki cerita pesemangan nadadi ngelantur satuan bapuni cening duk raine semengan jani ane rosang bapu tekinang dewa diet lagone ane gasri najani rosang bapu ditu di telagone ane dahat ngayun-yunin ane dahat ngulangunin Amareng tengaheng alam nanging telagenen tu jening peh joh pesan sawat di tengah alasi boy napit gunung lung pesan totonan kepayasin bungan punya di Dewa Ratu Agung liu pesan rarangan tunjung-tunjungi sekancan bungun aneh ke warna di dua ada jening nyane dalam biasa jani rasang bapu yen buat dalemi itu telagoni bikaruro kabinawo buining yekni melilang jening di kalaning keampahan tekeni desang yang kuana yehibi di waratu kaples ning tahan kadi ngenah dasar telagene jening buini ganggang liu mulakan para sido bene ditu di kalaning jeg surya ni ngalih pesayuan maju dadi gelisin satuan bapune jening raosang bapu ieu icangak jani mecujuk pangus ieu tingkah cangak jening bati seneng keleng semua Dewa Ratu Agung pangus ieu benengai nyempo kenyak pesaja jening walu ieu kadi cara nengetis nengkleng ieu batis ieu cangak klingus ma penganggo ya sarwa petang buine memade-made parisade ieu cangak kening walu ieu kadi singgih parane pengangon mekejang sarua putih ngudang putih mas limpang
megreneng-grenengan pangus ulas nene magun ritri lan makedu buine tangkakne muslimat ban gunitri saha makedu ya manting masulim buene manut carjani misi kokot anon uping ni cening buene maslimpang putih cara suci mirip kadia sang gawang do kedo banget nih canak cening walu ieu kadi anake subuh putus ieu dewa ratu sing taen ngutang semangat dewa ratu agung cening tingkah ieu canak sing taen-taen ngutang semengan ieu marumupu kemang jagate subuh ieu lengang ieu kemu sang bako coba meningkrek pangdanananake buku cening keriru ane raosang bapo jani sang bake ieu masih cangak lemodang subuh ieu ditu ngajanang ngelodang nganginan ngawang kitu ieu tuah solah ieu cangak menjujug syahid di tengah bueni ditu mejujuk bueni ngat bueni lengang beh dewa ratu pangus tingkah ieu cangak kening nanging ya sing taen ngantuk amun coba nengilahin tekenang parepe dinian menceluak win diapan ieu cangak menceluak be iteri ken be cening ieu ngelingos ieu tanah layak basang ieu pas neglekah cening pas nyane kegalakan dong buin kepek kece penekang bade sangona nyucutin muan pas negelekang duge ngelekang pas nah buat pangus ieu ban ngabudayu muale kediati nakati buen ke sepangan dadi ngawalek ieu di sigeroning kendah nah jani kahima puasa bin kejap ya tahanang ngetral yen sing telah nelakaran
meketimun barak mangke sing nya lege kena dewe kitu ya kena ieu canga kudang diana kapoe cangang ngelantur dadi satuan bapune marpe tekenang jenik jani cerita yang bapu buen ngelantur satuan ieu canga yen kudang dina kapur mekelon ieu canga nyalanang daya ane nyalanang buat dayan ieu anis tadang kare mabat tuara mangsa dong kitu akal ieu cangak geni mabina-bina ieu sing jenu mati-mati suwireh ieu subuh mapakaian makejang sarupta ya den mango yakin nah yapin jade sekancan para bene nguyakin batis ieu cangak beh dewa ngelingus ieu cangak kene bene sayan bani suireh kedo tingkah ieu cangak beh nget bani seke dieu cangak sekancan para bene ane ade di telaga ni mapunda yang ngarupo tanpa kuntulang laya galikeun kangku dong keto pangos ieu cangak dadi manis kancan bene geliang ditu wen ngena wen ngerimis wen ngejokan ieu keto tingkah bene cening ada bani menat kesangan nayani ade bene ane bani pek teken ieu cangak dadi netes keadaan ieu cangak matur nuhun sisi saha matur bene nunas ampuru pesan tekenang ide parande dedalihan parande ni totonan kesama titiang mangkin manun asa
napi dawag pisan ti tiang majeng ring ratu singgih parane sakti nanging kedah pisan ti tiang ngelungsur utawi mapituna saring Joko Ratu itiang dagat angop pisan nanging kedahatang pisan angob buyak titian ngantenang inik iratu singgih parande kadi mangkin ndado susan mati karing ora mati mamitang luger di tiang ratu singgih parane napi mawanang ratu usan mangkin memati-mati nganggening sekar meratu singgih parane maksa kancan titiang ane dumul wantah nenten rere di ratu singgih parane memaksa-maksa inik titiang iri-iri tengah telagene makomi wah sisiani ratu makesami sang kenyong nyawri malamonto dadi atur bene niyani rosang bapo ide singgih parane sang bake yani buin ngawiwidin yen nento duna sang jeneng nah jeneng sisian bapo ajak mekejang jani bagusan pesan ningkan buat tutur bapune marepe tekenang sisian bapune ajak mekejang nah yen to jani raosa nah konyangan malu kumpul nah jani kini ben kini ngajak mekejang bagusan malu kumpul jani sang kepang jani nyaman ceningi apa ngonyem madiangakan nadi subane nyidayang kumpul cening makemi wah sisian bapone ajak punya saking dukun jani bapua manuturang saking pengawit ane raos sang bapo nah yani ulih kekukuh pagah nyet bapone ane malu tuturang bapo ne malu
man sakit rahat ane maluman bapo sakit perat sing side pesan ban bapo nanang sakit ile yang cara janini Bapa mati tamis anake buku bapo subuh mati yen teka saja dogo seto bapo ngemasin mati yen ajak cening kini mawi rasa buku jani cening rang tekak kakak yen sing kei kulit ngaput itu lambe ilu subuh pegelantas benyah ajur angkiane waka bede buine jiwa parimanan bapone be klebut tua bedek di kekolong be dewa tu tambes bapo sing jenuh jening ganten bapa noma jenenge tonden ada janjin bapone mati buine keduluren masih saking suecani desang yang widiwaseno bapo hidup buku jani Batara asung oleh keyangin bapo tekenang para lelur bapone makemi wah ide sesunan bapone ledang nulung baponu hidup masa beda saking mantra Nayani ngelantur satuan bapune marepe tekenang jening sisian bapune dadi man lantas bapu pawisit pawicikan itu betara ulih mentara ni mapico kobat dakat oleh pawajikan ide betara ngeni kayang adana buku bapa tamu ane lintang singit apa suka bapot nyalan diani bapa kelaksanaan dia suban bapa ngiringa di subane bapa ngireng manut teken pawajikan ide betara bapa segar
tanpa badan nak buku bapu jag segar ogar-ogar sehat walafiat bapu tanpa berat tanpa ubah sing jekati bapu buin makedeh dahan ngalih balian nget sing je mebore saing je mubat ngejak segar bapu jenih ane sumane segar jani nada di ngelantur satuan bapu ne bena matre di subane ke tekaning bapu seger bapu jani bapu buen kaneka nabuin mawuhu pawisik ide betare ma praya cita ma pupu lantas bapu meperaya situ tur maparawite meput gale lantas bapu mawinten terus madi keseng sah bapu mawinten tape lantas bapu madik sepang madan peragat pailen bapu hidup nganut sesano suci pangabapo sideng nganutin sang ngelaran kabiksukan Dewi aku nyalanan ke dharma nahulindo karana bapo nyaluk busana kawikun nyalanang inik kedarman tuah bapu medasar benupo desa bapa tusing banit tulang suireh bapu subuh nampi seger ogar-ogar do karanana anak ibuku bapu sing ye bani tulak teken manut pawisik betare teken pawisik sang yang widi kengken ye pawisik ide sangyang widiwase bapo sing jebani lakar melengkah sing jebani piwal nyani subah bapo nyalana buine subuh anak buku bapo ngelaksana yang pariagam sang merage darmi ke bene bapo subuh sai-sai katuran yen ada anak ngaben yen ada anak metlu bulat liu jadi nane mesisir tekenang bapo jeneng
dadi pendano merago suci keranane bani yani bapo nyaluk petu kene nyaluk guna leguni teri subuh bapo ngelaran kasucian suat memangso memati mati nah uli yani anak ibuku bapo sud pesan bapo memati-mati bene sing cetaen jani bapo nantegan masih tutur bapo ni kemo sing taen bapo mendesak kendo iti sing dadi bapo nu dosan bapa ane malu najani gumentos nih bapo mayahin buat parisolah bapo ane malu-malu ane angkara jani subuh bapo ngelaran ke dharma buat sembapu apa ngedelah najani bapo gantin bapune nebusin apa nggak lunas lanus utang bapune punagin bapune pangdo neket bapo kesepungan benane dekot takut cening jani keranan bapune kedeh ngorain anak buku jening do pesan takut tekenang bapo ya penje bapo magunili magunitri ya dian meketu do jening takut main ning desekin bapo jening main mapuno ngajak bapa mepeneman do ngejoh cening mai desekan cening ajak bapo dini mawi rasa mepeneman meraos-raosan pangecening masih tahu nawang teken tato basa lakaran matur teken nang ide singgih pelanda nah yaden teken nang bapo okasan kaget ada nyen tepuk pangdungan nang anjuk atur kini mai ning sang baga kenyam di mana jening kitu pangus sang bakene jening dong ngencah ketunun gedek iya ni jening redayane mangamage karena bapo orang walui kadi kebelabaran lege nepos ketundun kedek ye canga bener subuh ngambah jani dayan ye ani cule gan corak subuh jani mapikole benese mapuare sing jani ada nur ngas kancan bene setato yo kerjang jani cenek leh be ngerjak iya cana pada
Pebale si canga ane malu-malu anak sing taen ketu ngangon petu ngangon selimpang dong rejeng cangak ning nget beh kerubung teu kendang parebene. Iya jangan menyambungin Suire akitu tingkah parebene jani ngelantur dadi kesambung-sambungin ben satuan pangnya nyempok kopi saja. Rajani ngesesemu Rok itu duak ni cangak jening nget barajani ngesehen semu cara bahas dolog semun jening. Mamunyi ngarot megat Sahe pandulame munyin dicangak ngarodarot panyak sedih wadak parebene ben pegat-pegat munyin cangak jening udah panah bapo jening dong Dewa Ratu Agung kangen-kangen hati anak ibuku bapu marep teken ukudan jeninge 2000 jening engal kerusakan yen kini-kini sah jagate terak gede pesan sing jekadi-kadi lakaran sinah lakaran ada nebuku cening lacur mawasana cening ini ada di telaga nih karusakan cening dia bapak dan poingat ulintu sanyang ane ngeranayang sedih bapune mau marap teken sisian bapune rela kete tekan jening mawanang bapu sedih kangen hati ngetonin buat keadaan jeningi suireh mulu dini sisian bapune ane paling sayang jening Bapu subak dat pisan buine bapu subuh sumekan pedas turikse Pordane subak pasti buine bapu sing jemekone sing jeningah ordo di jalan bener pasti pesan ane tepukin bapu nego pencar lanjare
sekancan para menege ne ane ngalah pencar utawi ane ngalah jaring tukang sug-sug lan sawu ketekaneng-aneng lah susu makemiwah sawane tebal-tebal nyentuh jening lakar deke mangobekang wene subuh sumekan dingah baput tepuk baput pedas baput nepukin totonat makajang subuh pengarah ento ane lakar ngubekang jening dini di telaga ni di sasi kapate jani dikenyekan sasih kapate masan terak nang rotok 2000 jening ngunya kebakatan yen kita tuah paringike sing bunga lakar sisian bapone ajak mekejang dini lakar ngemasin mati kebakatan oleh menege saune yaden juru jaringi Ega temunyene nuturang nah jening pianak bapuy dewa disubane tegap amonto pegat munyin ye icangak mapi tutul teken sekancan parbini lawat mulisa icangak ngeling Dewa Ratu Agung tanpa sangkan dadi ngeling yoi cangak ini merupakan lulut mengawas nah dadi keyantenan akal ye icangak bi walu ye kadilulut asih pesan nyek ye ni dikalaning ngawas sisi ni itu saka ngameyang kawiti nato angon jalaran ieu ngame-ngame ide sang hyang wijiwasa teketo pangus ieu jagat jeneng inggih pakulon dong to diane inggih ratu sang hyang wijiwasa puniki aksi to dia puniki titian Itian
degot mina kadi damuh derwen paduka betara titiang puniki itu malih ke sampun gugot gerapa gerepe titiang ratu pakulun nirguna yadnyan titiang yen uyak tiasa puniki parinikan titiange nirguna kerten titiange ratu betara dan sidoha untuk napi mawanang sapunika manut kadiatur titiange diwau riantuk nenten nyidayang titiang nulungin mina kadi puniki damuh derwene riki sane wenten ring telagene mere belambos iwaki pada minap nenten urungan puniki pun padem damuh derwene puniki sekancan bene sane wenten iriki ring telagene ratu singgih betara marumonte nulame najening pianak bapo pangasida lantur satuan bapo ni marep tekenang jening nah dadi maro amonto nulami desang yang widi ye cangak bene pada nadogo sento risdak icangak nulami desang yang widi tadi dingah teken sekancan parbene ane ada di telagene kembata takat ren mana buine beni ke bando oleh takut res-res ajereh nyat yang jening manut wacana sang resi keranane ye ras-ras ajere ketakutan manut teken dauh wacana ni de singgih parandoi cangak lemodang atau jening